2015an aurkeztu genuen akordio programatikoaren 129. artikuluan jasotzen zen 1997ko euskara ordenantza berreskuratu, eguneratu eta garatzeko konpromisoa. Eta gaur aurkezten dugun proposamen honek hartutako konpromisoa betetzera dator. Izan ere, 1997 urtean tripartituak onartu zuen Euskal Ordenantza hark euskarareneko bi hizkuntza berezkoetariko bat euskara zela jasotzen zuen. Creemos que es necesario revertir las restricciones que se le han aplicado en gobiernos sucesivos de la derecha a la ordenanza que aprobó el tripartito en 1997, en la que se consideraba al euskera como una de las dos lenguas propias de la ciudad. Gaur aurkezten dugun ordenantza berriak beraz bi helburu hauei egiten die kasu. Batetik, herritarren hizkuntz eskabideak bermatu udal araua gizartearen errealitatera eta indarrean dagoen testuinguru juridikora egokituz. Herritarren hizkuntza eskubideak argiro zehaztu, ordenantzari egin zaizkion egokitzapenak eta iragandako denborak eragindako interpretazio arazoi irtenbidea emanez. Bestalde, ordenantza berri honek etorkizunean hiritarren hizkuntza eskubideak bermatzea ahalbidetzen duen udal egitura garatzeko bidea errazten da. Orain arteko egiturak asko zaindu baitu helburu hori. Los objetivos de esta ordenanza son dos principalmente. Responde a un doble objetivo. Por un lado, recuperar el espíritu que subyacía tras la ordenanza del euskera que se aprobó el 30 de mayo de 1997, inicialmente con el anterior gobierno tripartito. ¿Y en qué consistía ese espíritu? Bueno, en el reconocimiento del euskera como lengua propia de la ciudad, como importantísimo y fundamental tesoro cultural, pero que a su vez es una lengua viva y que por tanto tiene que estar en pleno uso en la ciudadanía y también en el ayuntamiento de la ciudad de Iruña. Y por otro lado, también dar la base jurídica para que el euskera sea reconocida como lengua de servicio. Ordenantza honek herritarron parte hartzeari ematen dion pisua. Sortuko da ordenantza proposamen honetan, hala azaltzen da bederen, euskararen Iruñeko kontseilua. Horrek kanalizatuko ditu herritarren parte hartze tresna bezala, herritarron eta euskararen inguruan lan egiten duten eragile guztion kezkak eta eskariak udalarekiko.